chỉ bay lệ vek ule vo in chu i topic shan de ulek keima line lampang han soi ka du'a i he helaya po ka soi tampol takani ati me yang heti ang hi chuni tin deuh tho hi i mi pa ngai te kan ti entianan mi thumun mi pakhat mo ama akalo shilfia to po voitam ka shilfoya non fo ngai hi a om ve thovani chu chu i enge ni hei exercise te kan ti a chuanin mi reng hianin i exercise lama mo healthy lifestyle kan ti a hemia kan han zuan lu reng hianin i thil pakhat focus goal kha kan nei thin ani chu kan goal a chuanin ahma sabera chuan tu te po in enge kan ti chuanin atlang puin i enge na 80% hi chu kan ni mai the ani i mizoram a chu pon lo ram danga te po hian ani thota chu chu kan du bera kha chu weight loss kha ni ta ni kan ri na paya kha kan du ta ni ma se heta hianin thil ka soi fo mai pakhata oma chu chu i ri na kan ti le thau ri na pai kan ti le thau pai kan ti kha kan ngai to dana khanin thil sang ani ti kha kan shelo thina hei hianin mi tam tak hi min ti confuse mom min ti shia thiam lo ba ka beidon na te le mani in rin tok lo na te khang kha thlen thina ni chu chu enge ti kha ron soi kan do a chu ta chuanin i hei mihring chuanin thau chia kan pai tam lutuk chuanin kan ri na te alo tam khanin kan taksa thau chia tam khanin kan kan chakna kha alo tla hniama ti mayang mo e mihring hrisel pa ngai ain hrisel lo na lampanga kha kan lo on zok to thin ta a heta i obvious tak tak te ang te kha chu lo da sang ta ila chuta chuanin ni tupo mai hianin hei decision kan siam hian jima kal kan du lo du ta a exercise te la kan lo du ta hemi decision kan siam na konga hianin i ka soi fo chu i right mindset kan ti a chu chu mizo tong chuanin ngai tua na dik ngai tua na dik te thil thlir dan dik te tin ngai dan kan thil mu dan dik khatiang kan nei kha apoi mo ma sa em maya chu chu enge kan ti chuanin ni mi chuanin gym i diet te kala anga gyma ka kalanga kari na hi ka pai don ti kha i kan kalchan kha ani ta thin ani khata khanin aswal na omlawa i enge ni adik lo na po kha om em sang lo ta ama se khata khan thil shia fia tok lo pakhat kan nei thina chu i ri na shim hi han soita ila ni e kan lo thau chuanin kan lo rit ngei mai ta ni i khata khanin ka wait pai ka ngai te kan lo ti ta ama ero chu ri na kan nei na dan hi chini kha ta ni taksari na kan te dana hi hemi fitness huang chung anga hi chuan mi jima te kan kala home gym ani emo i mundanga mi jima te kan vakala membership fee pe in kan kala khatiang angani emo home gym emo kan lo ti hianin i kan muscle kan ti sho lakha khami kha kan va pam ta ni kha kan na kha kan va thok ta a chuan khami kha ava hit ta ani kan exercise khan mo chuanin kan ti shol kan muscle lakha kan va enge ni kan va tho tir na sat po le khanin alo in pama khanin hei i ti shol kara thau te kha aron nek chuak aron nor nek chuak ta ni chuanin kan ti shol kan masala kha aron solid ta tiala chumi ka aron sakhat tiala ni chu chuan khami aron sakhat tiala khanin i naturally in dan pa ngai ang mo i ani dan tur ang phung pa ngai angin aron in titait aron in so ngeta aron sakhat tiala kha alo rit ta tial thina ni a volume kha aron tam tial tina ani chu aron pung thur lamani lova kami aron in so nget aron solita aron in tone khanin i enge ni adan pangai angin naturally khanin kan ti sho lakha aron rit ta tial thina ni kha tak kha ani ta a kan ke ma ni kan confuse thin na kha chu
entirnan ni edai te ilo ti a chuanin jima te ilo kalta a itaksa kha chuanin thil danglam itaksa shape kha alo in siam danglam a chuanin itaksa measurement in lak po khanin enge ni danglam na kha alo umta a amai ro chu iri na akha adanglam hlei thei ta tlat lo ta ni kha enge kan ti chuanin thil reng hi thil sakhat le thil sakhat lo chu a kg in ari na in angrau rawa khanin alendan kha adang don ta ni entirnan ti hian lo te khin ta ila heta lungtum kg khat kalo nei ta a chuan le lama khanin lapu kg khat kha kalo nei ta ni lungtum kg khat kha chu tereu te tia ken mai tham ma sengin kg khat kha ani ve thawa chuanin lapua ero kha chu lian pui kha kg khat ling tur kha chuan polythene emo lian puya i no muka i khai khom kha angai ta a alen zonga kha a in ang talo ta ni ma se a ri zonga kha chu kg khat ve ve kha chu anita ma se alandana kha a in ang talo ta ni kha adang lam na anita a khatiang chi akhanin iti rol i muscle iwa enge ni iwa to na na iwa tho khanin alo sakhat tial te ala khami sakhat tial kha alo rit ta chin ta ni chuanin kha taka khania mishing thil pakhat in angsi ari na in angsi ma se asai sakha a in anglota a in anglota ni ani na azir khan chuanin heta mishing thau tak mai alo omta a heta gymakal thin taksa muscle te to na workout thin regular tak khalo omta a an tak salandan kha chu a in ang mya lo ta ni ma se an ri na kha chu a in ang the heta mi thau ve tak pakhata kha ke ji somriat paruk lo ni ta se enge gymakal thin regular taka workout thin kha chu ke ji somriat paruk khalo ni ve tho ta se an lan dana kha ai in angdon talo ani chu kha taka kha kan sia thiam kha angai thina khami kan sia thiam lo kha chuan kan ri na alo in thak danglam thei box si lo khanin kan ri ru a ha enge dem tur kha kan zong ta ni ka workout dan hi adik lo nge ka ele in hi adik lo nge ti kha ke mani ya khanin doubt enge in rin hlel na mani in rin tok zo lo na kha alo omta a chuanin min train tu te po varin zo lo na kha train exercise min pe ka dik lo ani ang ti khari ru a khanin alo lang thin ani exercise iti diklo lam ni lovin kha chu taksa a kan ni dan phung ve tur reng kha ni entirnan kha taka kha ani ta a entirnan kan ti te hloina chu kala sei zo lo de wa ta khanin jima kan vakal ma mo kan ri na ti tlak niam kan du a jima kan vakal ma khanin thil kan ria thiam ngai kha omta a chumi taka chu kan va ria thiam lo khan ke ma ni tan khan alo poi ta thin ta ni chu wang chuanin enge ni in tlema hei toite te han in chiar ve tur internet a han zon tur te po kha om ve thina chan na toite te te po kha in mu thei don ani in zon pe phut kha chuanin ke ma ni ya in rin zo tok lo na le hei kan va ri na va ti tlak niam kan du lutuk na lama atlak niam hlei thei si lo khang kan ri ru te ha stress kan ti kha kan lo nei ta thin ani stress nei kha chuan stress i thau kha i taksa kha na in ham bet tat thei mo chu wang chuanin ngai tua tur ngai tua ngai masa kha pakhata omta chu chu ka soidon ani jima iwa kal chuan calorie iwa bar na ngai ta a i thau te va barn tur kha chuanin ta khanin enge ni energy i man na sat po le i calorie burn kha sang don ta a chuan thil pakhat focus masak ngai omta chu enge kan ti chuanin calorie burn tam tur chuan energy i sen tam nga ya energy tam tak seng tur kha chuan i chak that tok kha nga ya ni pakhat na a iri ruwa ida poimo masak ber tur chu i fitness akha mo i fitness akha i build photang fat loss kha chu anua aron kalang i chak that tok nuwa khanin i energy pack chwa po alo tamanga kha khanin i calorie burn po kha ati sang don ta ni iwati ne kha chuanin engthamma kha iwa burn lo chu wang chuanin hei mi pale mei che ang te po hianin ka te khin thin ta a
mi patha le me che tha chu adang ta ani chuan entina voi khat ke hianin ka thei to pin lo nek ta ila mi pa khan in a thei to pin nek bok ta sela I kan force pek chua a kha chu a in ang don lo na salutuk ta a khata tak khanin I mi pa a force pe chuak na satu zo kha chuanin I energy kha mang tam ke ai na mang tam nge nge don chu taka chu na kina mi pa le me chia kanin an lo na kha topic danga ka ron soi le anga tun tuma chuanin I overall ang khanin khami fat loss kan du na chungchanga khanin right mindset mo ngai to na dik ngai to na tha te tin thil va hria thiam ma sak te kan thil thlir dan enge ti dikte khatiang kha apoi mo na he soi ma sak phot kha ka du ta a chuanin kami kha I main enge ni I target masaber itum masaber kha I fitness siam that ani kha apoi mo ta chuan I fitness kha va siam tha photla eitur tha eila nutrition tha dongla mo chuanin kha khanin energy hi chu kan man chua tampo le aron in siam chuak maya kan man tlem po le energy hi atla hniam ani chuwang chuanin energy nei tam tur kha chuanin I tho na sat kha angaya I tho tampo le energy kha aron in tipung chop mai don ani chuwang chuanin eitur tha le eitur dik eitur kan tita a fat loss ri na ti tlak niam shim du hi chuanin gym kalkher hi angai lovani ama ero chu ta chuan thil pakhati hriat ngai chu I diet I low controla nutrition tam tak I taksa ina amamo kha ila lut talo tani eitur iti tlaniama I taksa enge ni ina amamo nutrition kha katin nangma iri na ti tlaniam tur ngor kha ilo eitani khata khanin thau ain tisol muscle kha ilos chak zok don ani achana chu tisol va veng him tu le va bil tu kha omlova I taksa in amamo eitur ang a elo khanin I tisola khanin ava tro I tisola in khok che kholsa kha ava eitani chuwang chuanin I tisol kha atlaniam ta duaya kha wang khan ri na kha ron tlaniam ta duai thin ani I fat loss ain itisol mo I muscle loss po kha sang zok mai the khami ringota I va bitum kha chuan entinan ti hianin fiam thu a ka shil fo ang chi ka client helam voi tam tak shil non ka ngai fo an ngai fo hi chuanin kaning lu to kha eng po ni se I wait he mi za thi ti tla ki du chuanin namdoi na vein admit phot me ro hi ka te jip vakai topla hi chu kar kha chungin ilos nge yang hi ka te ma se ani point kha chu healthy weight ani lo ani more weight ri se la kha ani lo ani ti kha an she thiam ve tho ma sengin judgment na lo tama mo in nei te nakina ti khanin wedding ma chon tur te alo ma khang stress zong te nen khan tu ma kha ka dem chuang lo ma selangin thil hi kan thlir dana diklo chuang kha khan stress khamin siam ta tul lowa khan kan ro kan ti hap tamai me thin ani thil omze omlowa tul lo le omze omlowa kan ro kan ti ha thin chu wang chuanin kan ngai poimo ma sak ber tur chu I taksa in nutrition amamo akha allalu tanga I eyanga I ein I inanga chuanin energy va che khol tam turin ni tin regular takin exercise lala chu chuan energy alo ti punganga I fitness alo ti sanganga I fitness level asan pole I calorie burn kha asanganga chuta tak chuanin thil hria thiami nei to anga morji na tlak niam ain thau pai tamakha ilo she thiam chho to anga iriru aha damanga chu chuanin nasa takin I goal achieve tur khan I goal thleng tur khanin apui zok don che ni ti kha vo inia ka soi thei chuni sela topic dang le a chuanin mipa taksa le mechia taksa a in an lo na akha kan soi le anga mechia kan nia kan weight loss kan tumna kan thelo na kan ru ha na zong te theang to ka in shil fia kan tumanga tun hi chu akhu hon na anga in lo ngai theu don nia ka channel in lo entry na in zawa ya chunga lom thu karon soi non le a video le a kanin hule theu don nia